MCA wa wodi ya Tala Jackson Ndakane womyokane muvyu kwi makundi manini ma mikovo kana microfinance alamedhetwe mainyamasya enenthi kana kumatavia mali yo vatemi talatala ndakaweta kana vaimali ya mwenenthi ya ilite kuoswa kana kutavwa vatemwa mulo wa koti na makundi alamatavite mali ya eneku ya Tala ni mailite kutunga metukivyu na kwati ya metalatala ya koti ane na ki itina kukomana na siana kana amuika alamatolokile misiyo kumano na mathina kivathukanyo kieleloni cha kumatethe cia kulika muvangoni wa MYS ungu wa silikali ya kaunti ya Masako ni kana kukwata mautuika kivathukanyo Boni Mutisia na mauvo. Jackson ndakaelezekana mbunge ya kaunti ya Masako ni avitukithisemia wakana metalatala ile takwatewa ni makundi alame unengene nthe mekovo na vaiwa lona umwe alame unengene mekovo eno makethu maitulamia ona kuvinyia enenthi kuoni twithiiwe na microfinance mbinge muno ingine briefcase itema obisi no move from one street to another na tambunge ya Masako nitwethiwe twavitukithia sama rules na tivo ona tweleza tumanenga license but tubende yawe saithi andu maituma biashara no makwatwa bandu matona kwa salons kuma umundi mundu wisi ni mwene microfinance kana ni agent wa mwene microfinance nesa kwiwa kana we sianu utabe ya mundu ida wisi I license ninye mundu ambe kwetha ndise ndikeza wa mundu wa biashara ukunengwa threats sia kuwa nukutabewa vai nengene mithanya monza kwa lamosete mali ya mwene nthi vathukuna mia o mametunge ewetakana nonginya mati metalatala kana mwamulo wa koti alame utava enenthi alamunga michi kana malete kweva ilo viasyo nuko tabe ya mundu wa ile kuka wina court order no lo kuka kwaku aba vote ite ni ukugita kutabea either akwete court order na ndinenga na stand warning na mundu wonde wisi ena microfinance watabiye mundu kindu na wiyete nomba kana obisine kwake na anengane ultimum ya mithenya monza kitungwe nundu sirisyo the mosi abate court order and this is not a banana republic pala mundu kamuka kwa jake kondu kwenda na ula kitu chake kiema kutungwa I report to my office nikenda was a stern action to this microfinance Watauni wa makulia na mwene maviasala wekithia kana ne mati ya metalatala na kutunga ilovia ondume wana na ene mekovo vate kuthinanya teone kana maika vinyiwe kana mea kutulwa ila meutunga ilovia ithi na kukosa besa either wina financial discipline wosa besa sia kuma microfinance wailo manani mwa kwatiania no ikwatiania namo no kiba onu mwabangi na kumundu wa microfinance tukaviolate mea akomanite na muika kana senile sumite mesini mevinyie kiukwati na lama tulokile kumona mathina kivothukanyo nwakulia siyo kithagana ni maya manyiwa na metalatala mesio vate kumathinya kana kuvita mevaka iwetakana onthe matulokile mesini methiwa mainewa utethio na muno kukwata mbau kulika muvangoni wa MWS wa silikali ya kaunti ya Masako makwata mautuke kivothukanyo makumatethesa kukitana maumo make mikalile no munthi ciana ila ciateinite miaka 18 cio basokoni umunthi twambe exercise mose ibande na ndi appeal ciana isu nicio tetha ciambe si Machakos Youth Service nigenda itrainiwe na inengwo kindu na nundu ni kwacho suniwe wendi wa governor wa Vinya uzeithia mundu la wanthi ni wokidwa yana na mundu longe ciana imbingi ukwa na ba street ine iyo ni twi na muthenya mucio twa ciana cio ndeto mbingi na twethia mbingi sikite kubua kuya ndwani moitu na anau ni muko na ciana muno wetha kana gekilia kalikana kaula kakwatie iyo kayuma ala kaikitoka kwibitha ku sokoni ambaye kalandi na kana ni muzimu ikotu na uondo bwa ambaye kalandi na kana mukwatianie no isisia ndukakunekana kalungelelie kukitha kana nundu mbingi usiba ona mbingi disi atala sikitira kuka kwibitha ku street ine nundu akaula sikonwa musi kaunti ya Masako kumatalanya ni Boni Mutisia.